دما خوش به تماشاوان هجا ایرو دناوا روژه ده چه هیه گرینگیا نوچین کلو درکتن آگاهین گرینگ هنه هفدیتن او ایریش جیل قاده ددومن ددمکه که شهر دوام دکه دیپلماسی هیه لگلک جهانجی کراستن وزایی باندور لجیانا به میلیونان کسی دکن تایبت لاوروپای اف شواتن لفرانسا و اسپانیا دوام دکن لاسپانیا جی دیسا آگر هینه جی نهاتی ومراندن اف بویرین کو دناوا روژه و مده روژه و همو جهانه امیج ویروشا داوی دست بکن دولتین یکبوین امریکا و ایرانه ده روژن داوی ده ایریشی هف نکرن ویروشا جی بخوره انجامه که ارینیج بو هفدیتنین بردوام هیویک چیکر بو لبره لگوری داخویانی ارتش امریکای اوروش بداوی بویه سنت کومراگاند کو گلک مشک شالیه ایرانه و هاتنه آویتن او هاتنه دست سر کرن آنگو آستن کرن دوی نوبرده عمانه پیشنیارا ریوبری هفش آتنگا و هرمزه جبو ایرانه کر بو سر ویکه جی ایران برسف دا او اف پیشنیار قبول نکر. چند روزان ایرشین لدیجی هف ین دنافبرا دولتین یکبویی ین امریکای و ایران راوستیان لی ده دیسا دست بیکرن. ارتش امریکی لسر و مجاری داخویان یکدا. فرمانداریا ناوندی یا دولتین یکبویی ین امریکای سنت کمراگاند که وان گلک مشکین جالی ایران و هاتن آویتن به باندور کرنه. لگوری داخویانی سنت کومی لسر مدیا دیجیتال هاتیه وشاندن راوستاندن ایرشاندن برا وان و ایران ده بداوی بو. ارتشا اردنیجی راگهاند که ایرو هیزن وان 5 موشکین ایرانی آستن کرنه. خالک ایدن یا ناکوکی جی دنابرا هر دو دولتان ده دنگاوا هرمزیه. ایرانی به هنجتا ایرشن دولتین یکبویی لعالیه کی تنگاو گرتیه و لعالیه دن دمک دریجه به اومانی ره لسر رویبرنا هرمزی نقاشتکه. ده چارچوبه وان نقاشانده اومانی جبو ناکوکیا لسر تنگاوی بداوی ببه پیشنیار کرد که در باسپونا جتنگاوی جهیلا ولاتن هرمی و به هفره وره بریوبرن. لی تهرانی پیشنیار اومانی به هنجتا که او یک دی خدمتا برجواندین ایرانی نکه و شانس سرکفتن تونه به قبول نکر. رایداره که ایرانی جرویترسی را آخوی و دیار کرد که امریکا و عربستان سعودی هول ددن زخته لعومانه بکن دا پلانین خواه سر فرض بکن. هزین لشکری ین ایرانی جی روژا چارشمی را گهاندن که وان ایرشی سی کشتین پترولی ین لتنگاوی کرنه و نیچار کرنه که راوستن. دوی نوبرده ایران دخوازه جبو شر به دولتین یکبویین امریکای را پاراستنا خواه لشکری خورد بکه. لگوری رویترسی ایران ده موشکین پاراستنا هوایی ین لسر ملان جچینه بکره. اف کرین جی به نرخ 6 میلیون دلاریه و دناوا چند هفته انده وره تمام کرن. سروک دولتین یکبویین امریکا دونالد ترامپ و سروک وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو دوه لواشنطنه هاتن جمع هفدو. بجار سرکه یا هفدیتنان بگومان ایران بو. پیمانا به پشتگیری دولتین یکبویین امریکا و ده آلین ناوبینکار یا دنابر اسرائیل و لبنان ده دیسا روش غزای دناوا مجارین هاتنه گوتو بیش کرن دابون لی روش به هفدیتنه را دنابر وان و ایران ده گوهری. سروک وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو روژا سهشنبه لواشنگتونه به سروک دولتین یکبویین امریکای دونالد ترامپ را جویا. لگوری آگاهین که چافکانیه که پایه بلند آج حیاتا بنیامین نتانیاهو دا چاپیمنیه هفدیتن ارانی درباس بویه. همان چافکانیه دا زانین که نتانیاهو و ترامپ ده مجارا آستن کرنا به دستخستنا ایرانی یا چک نوکلری ده ببریارن. هر دو سروکان هر وها پیکانینا پیمانا به بشکریا امریکای یا دنابر اسرائیل و لبنان ده و هودانین جبو جنوب آواکرنا خزای که آسه مانجی گوتو بیش کرن. هفدیتنا که نیزی 9 دقیقه اندریش کر جالی قصر سپی و وکی ارنی و برهمدار هات پیناسه کرن. دمو هجمار هفدیتنه جی بالی دکشینه. جدما که پیمانا اگربسه یا به ایران ردمه ها نیسان ده تک چو ترامپ و نتانیاهو یکم جار با آوه که روبرو هاتن جمع هف. هف دیتن ده دمکه ده پیک هات که ده ناوبرا امریکا و ایران ده ایرش هاتن روستاندن و بریا ناوینکاران دانوستاندن بردوام دکن. جدما که ترامپ ده دسپیکا سال 2025 ده ارک ورگرتیه ابو هف دیتن هشتمین آب نتانیاهو ره. تکیلین د ناوبرا ترامپ و نتانیاهو ده دمه نیسان ده دما مذاکرین آگربسا ایران ده برخنیا اشکره یا ترامپ آلوز دخویا.
Netanyahu ev rexne wekî cudahiyên nêrînên yên taktîkî binav kiribû û diyar kiribû ku ew di armancên şer de li ser heman xetê dewam dikin. تماشاوان هجان برای خوب بدن گل میوان خواه دکتر ویسی چیا بمرایه چاودری سیاسی دکتر ویسی دما خوش به ترامپ و نتانیاهو لامریکای چنی قاش کرن بوان را جار کردن گش کرنا شر درکته هوله زۆر سپاس گۆز میێوان کرم دناو هەفلیتنا نابێنا ترامپ و نتنیاهو de a rastî gelek mijarê got hertim semtên nîqaşkirin û pêşkêşkirin hat yani serwana mesela rewşa Îranê got Amerîka û İsraîl bi hev re operasyoneke yani dema pêş bi hev re operasyonê gelek mezin bi hev re wek hev pêş li hember Îranê bimeşînin ji ber ku ev şerê 12-13 rojê dawî bes Amerîka tenê di sahê de bû İsraîl direkt tev li sahê ne du çiqet hêla agahî û muxebaratî de pêş yani rolek lîste be jî li direkt tev li ew êrişî eskerî nebû. Car di mesela Lübnanê ji xwe zêde ser axivîn mesela Sûrî mesela ew ê de zêde ser naxivîn tiştek gotê gotin û hadi jî mesela peymana İbrahîm got Saudî tê keve ji ber ku hat navbêna Amerîka û Saudî de jî ew hevdîtin heye taybetî ji bo mesela nukleerê got wan mecala Saudî din li hember wê got Saudî tev li peymana İbrahîm bibe yani li ser van mijara nîqaşkirin bariyam di rojê pêş wê gelek ev tişek got ser nîqaşkirin wê sahê de jî xwe pêşkeş yani wê em ê çavê xwe bibînin bariyam de. جاران داخوینی ترامپ هنه جارنج نتانیاه رو دبیجه بعاقل به جارن دبیجه بیان بکه جارن دبیجه توی تک بشی لگوری و سردان نتانیاه پلانین امریکا دخوازه بگوهره یان جی دخوازن تف لسر مجاره که دن یان اپراسیونه که لحف بکن و پلان خواه دینن Di bawerî em de a di dua girînke yani Trump ew tarzê wî gelek caret ştat bêje tişek gon yani serokek dewletê wisa nabêje ew li cem wî ew norm tune ne çi tê berdewî cana wisa dibêje cana di taxtikî ew tarzê wî ye got wisa derheqê Netanyahu diaxive lê di bawerîya me de a esasî ew e got Amerîka û İsraîl li hember hevdû operasyonek xurtir li hember Îranê bimeşînin û ser wê li hevdû kirine yani wekî dijî ji bo him Netanyahu got 27 meha daha hilbijartina pêwîstiya wî serkeftinke heye heman demê de hilbijartina navxweha 2 sala her 2 sala 4 sala 2 sala çêdibê li Amerîka ew jî meha 11 pêwîstiya Trump jî bi serkeftinke heye û dixwazin bî serkeftinê di şerê li Îranê de li hember rejima Îranê pêşkêşî civaka xwe bikin û serkef yani bêjin hewldanê me li hember şer li hember Îranê ne belahek bûn û ji xwe armancê wê hebû wexta ku berî tê kevin êrîş 28 Sibatê ku êrîş bêrin ser Îranê sê şer danîn yani yekemîn ew bû ku Îran ticar nebe yani ew silahê nukleer destê wê nekeve car de ew wekîlê wê pişkir wana têk bibe û ew programê mûşeka mîsîla jî dawî bin yani armanc ew in li ser yani wê çerçeveyê de li ser vê nakartin bariyam di rojê pêş tişek got yani mesela ne tenê Netanyahu û Trump mesela nabêna Amerîka berjewendiya Amerîka û İsraîl jî mere binare ew got rejima Îranê tê kere û herêma Rojhilata navîn aramî bê got tişek ew dibêjin û ew rejim tê kere piştî rejim têk çû peymana İbrahîm belav bikin tevî herêmê erê Tirk derdikevin lê etbarim Tirk jî oportunîst in Tirk gelek fersetçî noxta guhertin çêbibe ew karin xwe wisa întegre bikin di bariya me de. Li gorî we niha Amerîka destpêkê de jî got em dixwazin guhertinê çêkir lê ne rejimê hilweşînin biguherin dixwast kesê hana ku zêde tund ji holê rakin kesê hinekî wisa nerm pêra danûstandinê bikin vî awayî berjewendiyên xwe pêk bînin di demekê de ku İsraîl dibêje bira çekên nuklerî nebin bira mûşekê wan nebin bira balafirên wan yê bê mirov nebin lê Amerîka dibe xala herî girîng ku rejimeke hinekî nerm li gorî me bê û mijara çekên nuklerî car car dixe rojevê lê Îranê tiştekî dinê derxiste holê ew jî mijara tengava Hormuz û Babilmend dibin li gorî we kertên destê kê de dikarin bandorê zêdetir bikin û zêdetir bihêlin ku aliyê dinê şertên aliyê dijber qebûl bike. Bele yani arastî Amerîka armanca wê esasî ew e got rejim yani rejim çawa ya teslîm bibe ya bikeve
يعني رژیم به گوهرتجی چنه بهنک شخص بین گوهرتن او رژیم ایده تسلیمی امریکا به و تشگو امریکا شرطه گفت خوازه وان شتا بیگ بینه يعني ارمانچه و اسرائیل دیرک خوازه و رژیم به گوهرتن رژیم يعني نزیکی وان بین و جبو وینا نتنه دیرک ایریشا و باریام ده او دخوازن فشکرتیا اپوزیسیون ایرانی بکن ایل مجالی آن هم بر رژیم شر بکن تایبتی مثلا کرد و گل اپوزیسیون ده بگو روزی پیش فرصت در کهون جارد رول کلین به سرملیوانج برگو گوهرتنا رژیم به هوایی و بالافراد تنی اوجی باش زانن بیک نایت بیویسه گوهرتن ده هندرد چهل گل سربینات آخرن مثلا تنگاباجی همس و تنگابا بابلمنشی اوجی گل يعني الهمبر بدونها او ايران او سعيفتي دي جو باندورك وي قال لك السر ابوريا جلوب جيهاني هي مثلا انرجي مثلا وكيد قال لك مثلا بو جواكا يعني وقنم وزاد وقال لك تش اجريكلتشر وقال لك تش وصاد وان تنقابا بدرباس بن وانا بيجرين او امريكا تخن تنقابيش برجو يختاقو او بينغرتن بترول راد بهاد بخطا بهاب انفلاسيون زيدت بقريزك تشيت بقريزك وصب ابوري تشيت به لهبر امريكا بكارتين امريكا جي وينا ويت او قوزا قد دست ايراني ده يقول هبر امريكا و تایبتی گو باندورک نگاتیف لتوی ابوریا جهانی بکت خوازه و قوزش دست ایرانی در خش با ایران امریکا جی امبارگو هم بر ایرانی داتینه يعني وصل هم بر هبدو كارتين اللي حياة بيمانك تشينبه دباويا او طب ايران جي وكيل خوك حوتي ايريشي وبالبحر السور ودريد ايريش تكن دباويا مدى يعني او شي بيتشي سر باش شاربونه جو بيويست الرجيم بينكو هرتنو او قوزة دستوي بكبه يعني ارمانش او وجبوي بروجي بيش جبو زعيك تربك جارد وقوم دسبيك يعني سر زمان اوبراسيونك مرزن هم هباش اسرائيل وامريكا بهبل هم بر رژیم بمشين تشيكو مانه وكارابن جي كارابي جي واني نفتي بري وانن ري وانن جي انفراستراكتور نتني عسكري سيفيل جي بول ويناجي بدن بدرب كير وصا يعني الرجيم شقت هلا عسكري داو سعيد كربنجو وقت يعني وصا هلا وكي انفراستراكتور كوجواكي دجي كوانا ليخن خرابكن جو الرجيم هاو قربج هلا ابوريج وكاني قرب برسفج بو بيوستيا جواكي برسفج بو بيوستيا جواكي يعني وصا ليخن تنقاب وصا وروجي بيش باوريا مده وي ابقلك هيستبدل كيفن بيش ياما لگوری و نتانیاهو ترامپ لسر چل هف ناکن بتایبت مثلا شر ایران ده نه مثلا گوهرتنا رژیم یعنی باوریا مده امریکا جی خوازه گوهرتنی او بکلی مثلا امریکا خوازه بر نتنی اسرائیل خوازه گورد برجوندی خوال گور يعني ارمانجا و گور رژیم بکبه و چچا لگور برجوندی خواه هرم نوبی آباکرین وسا لامريكا وحساب كسي ناكي اسرائيل اجبو اسرائيل دبش بو مقال جرينج اجبو مثلا هبونو تنبونه ايران ووكيل ايراني اجبو مقال جرينج وشهرمي رابن لامريكا نتني وصا المسألة نانر مثلا نتني اخطوري دهن وك باكستان السعوديه تركيا باندور الامريكا كان باندور سياسه امريكا ايران كان او ناخذن يعني اوروبا جارد قال لك يا اوروبي دولتي اوروبي جارد وصد بيجو رجم ايران بكبه وبيجو اماده بوني كبه دبي باندورا ويني او تشيب يعني قال لك خراب تشيب جبو وان وجبو تبي هرمي جبو مثلا بنا برا جبو نقول قوس مثلا تشيب يعني هجمارا ايراني نوت 4 مليون هجمارا مروفت بو ابي هانا الرجم يعني وقو وجه يعني سر زمان دس بكده مثلا وقت العراقي وسوري والشرق وصنف خد دركب ابي انسان هرم كودري ويتش دركب انجا وطاب جبو تركي تايبتي تركي جبو مثلا كردا قد ناخذ مثلا جبر الرجيم ايراني بكبي فرصه يديرو جبو كردا دركبن ترك جبو تركا اساسي افتشت راسي يعني جو الرجيم نكبر الرجيم بي حتى بشكتيا الرجيمات كي دوله ترك جو الهمبر كردا جو كرد تفرسش كردا درنكب جبر جو كرد وكيزك تنظيم كري عسكري قاربن وصا بقرن جبو وينا ومجال تشينا بالدولة ترجي كلك باندور سياسة أمريكا تكون أمريكا دنقات خوازها بدان يعني نوك مثلا إسرائيل تمامي خوازه بقوار هرم لأمريكا وقو مقو برجوندية اتفاقي ويد وانش تنبرشا وتخوازه وصا يعني أرمانجا أو جو إسرائيل هبدو ناسر مثلا رجيم بقوار نقوهر بوريام مثلا نهاوه أذكرهم سر زي ده سر متودي وسر ينشوا وير رجيم بقوار زي ده سر وان تشتغل هبدو لكن وقت يمينجي أمريكا شوت خوازه رجيم بينه جو تسليم ببه وخدمة أمريكا ده يعني وصار زي ده المسألة بورنا قطنا بان زي ده تشي متوديك تشي وصار أودنا يعني نا إيه استراتيجيك ده
بله لگوری و دناوا وی شهری ده و کاغاتن ده دست ایران ده اوه پاشروژا تنگاوا هرمز چاوا به کو ایران ده بجمع باجه بسپینن اما باجه جه کشتیا بستینن عمان دخوازه بکه شریک لی سعودی و امریکای دقته لعمان دکه که نکوه نوا و پلانا ایرانه از باورم پلانش بيك ناي مثلا تاني بعمان وياش تنقابا حرموز وقتاقو ايران تشكو سابق التبي جيهاني تشين بجابونيا بالنظام التبي جيهاني الكويدري وسا التنقافا بنو يحملي بمثلا بقوزك جو بوليتيكو باندوري بخواز دولتك وانا الهمبر دولتك دبزعي بيش برقو بيستي تايوان داري دجبو هنا وزير الدرب امريكا بخوا روبيو اني سر زمانغو نمكن او تشي ايران ويتشي بخواز بيك بينا و هجمونيا تنقابا حرم استيخ بن باندورا خو بتشي بالتبي جيهاني بتشي قوس مزن تشيد دباوريا مد الدبل سيرفيج دي اخافتن دبو اوبراسيون كي بوسا عرديجي الرجم ايراني بكن او جرافيك وهنا واناش تس ايراني دخين يعني روجي بيج دبم دحلق عسكري سر عرديجي هبه قوي او بلبر تشياجي امبيجن او باندورا ايران وينا وقت باندور وبوست كارتين جو واناش دست ايراني دخين اوبراسيون مزن برويتش يعني ابو اوبراسيون جو عسكري مست بحث كن حمش بو بيتشتي كو ايران اوي تنقابا حرمز يعني باندورا ايراني وحاول بدن جو باندورا ايراني سبتنا او هرمي نيزيك بو امريكا بعسكري خدي كبي واناش دست رجمي دخ يعني او سر واناش قالك داخل بله اف مجارشی بوی آوایی مروفت کاره به هنکی زلاله کو هگر پلانی که هبه مجار تنه وی غازا هرمزه دست ایران در بخن لگوری و آنی زمان دکتر ویسی چیا شافدیر سیاسی گلک سپاس بو منبون میوانه من سپاس خواه سر کپتن جوار روش باش گلک سپاس تماشاوان هجام دوام بکن ارتش امریکا راگاند کو وان موشکن ایرانی آستین کرنه و دهمان دمه ده به هفکاری عربستان سعودیه لعراق لجلك دفرن حشتا شعبي خستنه لجوري كود داخو يعني حشتا شعبي جابو جلك اندام وان هاتنه كشتن پشتی بدنگه چند روزان دو ایرشین لشکری لروجلاتا ناوین دیسا دست بکرن. ارتش امریکای راگاند کوان موشکین ایرانی آستن کرنه و ده همان دمیده به هفکاری عربستان سعودی ایرش میلیسین آلیگرین ایرانی لعراقی کرنه. فرمانداریا ناوندی امریکای لسر پلاتفورما ایکسی داخویانی دا. لگوری داخویانی فرمانداریا ناوندی امریکای و هزین چکتار این عربستان سعودی ده 28 تیرمه ده لعراقی ایرش کومین آلیگر ایرانی کرنه. ev êriş li gorî fermandariya navendiya hêzên Amerîkayê bersiva êrişkirina ser hêzên Amerîkî û binesaziya enerjiyê li Erebistana Swîdiyê. Wezareta Berevaniyê ya Swîdiyê jî êriş piştras kirin û ragihand ku bi Kurdîneya bi Amerîkayê re wan ev operasyon pêk anîne. Riyadê roja duşemê jî ragihand bû ku êriş li ser wê çêbûne û ji Iraqê xwest ku rê nede xaka wê ji bo êrişkirina ser keyaniyê bê bikaranîn. Li aliyê din koma bi navê berxwedana İslamî ya li Iraqê ku ser bi Îranê ve tê naskirin, ragihand ku wan tu operasyonan li dijî Swîdiyê pêk neanîne. Tevî wê jî êrişa ku duh çêbû gelek zira li pê xwe hîştin. Du çavkaniyên ji heşta şabî ji AFP'yê re piştras kir ku herî kêm 10 endamê wan di encama êrişên Amerîkî û Swîdiyên yên li ser baregehên wan ên li Iraqê de hatine kuştin. Êriş li ser baregeha Lîwaya Sî li Nînovayê hat kirin. Rêveberiya heşta şabî di daxuyaniyeke de eşkere kir ku êrişan beregehên wan ên di navçeyên cuda yên Iraqê de kirine armanc. Beriya vê yekê Sendkomê ragihand ku wan bi serkeftî mûşekên ji aliyê Îranê ve hatine avêtin asten kirine. Tehranê heta niha ev agahiyên Sendkomê ya êrişên li dijî wan piştras nekiriye. دسته هشت شعبی عراق روزا چهارشنبه آنگو ایرو راگاند کو در انجام ایرشین هوایی امریکای و سعودیه ده زیادتری 20 اندام وان هاتنه کشتن 32 اندام وان این دنجی بریندار بونه و تبکو هجمارا مریان زیاده ترب. هشت شعبی درباره ایرشین امریکا و سعودیه این دو لسر بارگهن وان این لعراق داخویانی ده. لگوری داخویانیه هری کم 20 اندام وان هاتنه کشتن و 32 اندام وان این دنجی بریندار بونه. هر بها دسته یا هشت شعبی اشکره کرد که بارگهن وان این لپارزگهن بغدا واسط نینوا بصرا کرکوک و کربلای و هر بها دیالای هاتنه بمب باران کرن.
هشتا شعبی اویریش به گربونا مترسیدار آل دیجی سازین اولهیه این فرمی بناف کر و ایریش شرمزار کر. سرکوزیر عراق دوه پایتخت ترکیه انقره بود. لور علی زیدی به اردوغان رجویا و گلک پیمان امضا کرن. سرکوزیر عراق پشتی انقره پلان کرد که برای خوب ده عربستان سعودیه. لگوری مدیا عراقی علی زیدی جبر ایریشن ازمانی ین هفپار ان امریکا و سعودیه لسر 8 شعبی پلان خو راوستاند. سرکوزیر عراق د چارچوبه سردانه که فرمیده دو چوب پایتخت ترکیه انقره. سرکوزیر عراقی علی زیدی و سرکومار ترکیه رجب طیب اردوغان 5 پیمان امضا کردن. یک جوان پیمانان لسر پترولا کو عراق ده بفروشه ترکیه. سرکوزیر عراقی علی زیدی پیشنهاد کرد که روزانه 1 میلیون برمیل پترول بده ترکیه. سرکومار ترکیه طیب اردوغان جی اف پیشنهاد قبول کرد و لحف کرنک چه بود. لگوری اردوغان گر اف لحف کرن تمام به ترکیه دی حوجه پترول بالاتن دن نابه. سرک وزیر عراقی علی زیدی که ده مها گلان ده دست به کار خواه کرد بود پشتی سردان خواه امریکا ایران و سیمین سردان خواه در ویولات ترکیه بود. لگوری مدیا عراقی راوستگاه دن زیدی ده عربستان سعودیه بیا. لیته گوتن که زیدی جبر ایریشن ازمانی ین لسر 8 شعبی و کومندن این چکدار این نیزی ایرانه و گر خواه جبو سعودیه راوستاندیه. لکوشکا سپی جوینک کریتیک د نابر ترامپ و زلنسکی د جپیک هات. اوکراینیا داخوازا پشتگیری بهستر ج دولت نیکوین امریکای کر هر وا روسیایش بو دامزرینر و ریوبر تلگرام پاول دوروف به سوجداریا بشداریا ترور لگرنا ناو نتوی درخست. سروکی اوکراینای ولودیمیر زلنسکی جبو نوکرنا پشکریا دیپلماتیک و لشکری روژا سیشم لکوشکا سپی به سروکی دولتین یکبویین امریکای دونالد ترامپ را جویا. او هفدیتن لپش دیری انگرتی پیکات و جساعت که زیدتر دوام کر. او جوین ددمه که ده پیکات کو ایریشن دوالی ناوبرا کیف و موسکووای ده زیده بونه و هولدان جبو داوی آنی ناشر راوستیانه. زلنسکی پشتی هفدیتن لسر حسابه خوی ایکس داخویانی یک بلاف کر. وی سپاسی لترامپ کر و راگهاند کو وان لسر لیسانسن هلبرینا موشکن بروان ییم پاترویت و نوکرنا پروسه دیپلوماتیک آخوینه. زلنسکی دیار کر کو او جبو پشکری خورتا امریکای منتدارن. جدما کو ترامپ جارا دویم هات سر دستلاته وی آلیکاریا راست آچکان راوستان بو او بری خدا بو برنامه که کو رید ده ولاتن اوروپای ج اوکراینای ره چکان بکرن. لبل پیوندین هر دو سروکان دوان ده منداوی ده باشتر بونه. لگوری دانه این نتوین یک بویی مهاچویی جبر ایریشن بالیستیک این روسیای جبو سیویلن اوکراینای بو مها هری بخوین او دجوار. هر وها زلنسکی راگهاند کو وان ناوندن گرینگ این روسیای ین مینا پارزونگه ها نفته و ناوندا لوجستیک بمباران کرنه. او هرم نیزی 306 کیلومتریان جسینور اوکراینای دوره. ناوندا کشتیان لزگر انفیلویا دریای رش روسیای یا لقرمه پارزونگه ها نفته یا لپرمه کلک هنردکرنه او کارگه هکلشکری یا لهرم روستو ویجه هاتن آرمانج گرتن. برپرسن لشکری راگهاندن کو دوی روسیا بردلا وی شرید استا هری بلند بده دا کو ورن سر ماسا دانوستاندنان. لالیدن دزگه ها اولهیه یا روسیای FCB'ye داخویانی یکتا. FCB'ye راگهاند کو جبو روبر تلگرام پاول دوروف بریارا لگرینا نavnetوی هات درخستن. موسکوف دوروف بنرا دستگرنا kanal و صحبتن استخبارات اوکراینای و کومن رادیکال سوشتارdı ki. FCB'ye iddia kır ku ev kanal alikariya erişen terori u suçen Siberiyen li Rusya'ya dikin. Pavel Durov li hemberi van suçtariyan derket. Durov li daxuyaniya xoya li ser telegramê de diyar kır ku ev lê pirsin siyasiye. Wî got ku Rusya ji bo astenkirina platformê li hincetan digere. نرخ نفته جبر کمبونا دبوین امریکای ده زیادتری $2 بلند بود.
نرخ نفت د دانستاندنین زوین روژا چهارشنبه ده زیدتری $2 ji bo her bermîlekê bilind bû. Ev bilindbûn bi giranî ji ber kêmbûna nefta xam a dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê di debo de çêbûye. Bahaya nefta xam a Brent $2 û 71 sentan bilind bû û bermîla wê gihîşte $86 û 80 sentan. Di heman demê de nirxê nefta xam a Texasê ya Amerîkî jî $2 û 26 sentan bilind bû û gihîşt $81 û 95 sentan. Em berê xwe bidin Ewropayê. Ewropa di nava agir de ye û pêla germahiyê jî li ber derî ye. Şewatên mezin ên Fransa û Spanya jî bandorekê giran li tevahiya parzemînê dikin û me tirsî heye ku hewa hîn zêdetir germ bibe, ev germa ji bêle hîn şewat zêdetir bin. Parzemîna Avrupayê rûbrûyî yek ji girantirîn krîzên şewatê yên salên dawî bûye. Pelên hewaya germ hişkesalî û bayê xurt şewata daristanan mezin dike. Barê herî giran ê vê kerasetê niha li ser milên Fransa û İspanyayê ye. Heta niha li İspanyayê herî kêm 80,000 hektar û li Fransayê jî 42,000 hektar ji daristanan bûne pişk û xwelî. Zêdetirî 320,000 kes ji heremên şewatê hatine veguhastin. Li bajarê Leporgu ku nêzîkî Bordeauxê herî kêm 240 mal bi temamî şewatên û bûn kavil. Her wiha di van xebatên dijwar de 2 agirkuj li Fransayê û yek jî li İtalyayê jiyana xwe ji dest dan. Şewata li herema ji Gondiya li başûrê Rojabayê Fransayê gihîşt ber deriyê navendên leşkerî û hewarçûnê. Li dora bajarê Bordeaux saziyên girîng ên stratejîk li ber metirsiya agir hatin valekirin û tedbîrên parastinê hatin zêdekirin. Bandora şewatan li hîn şirketên Mina, Ariane Group, Dassault Aviation, Airbus Atlantic û firmaya Pergala füzeyan raksıl bûn. Li gorî daxuyaniya Wezareta Parastinê ya Fransayê ji roja şemiyê ve 1500 leşker ji bo alîkariya xebatên rizgarkirinê û parastina saziyên pişesaziyê hatine peywirdar-kirin. Li İspanyayê jî xebatên tîmên agirkujiyê bi dijwarî dewam dikin. Balafir û helîkopter ji bo kêmkirina agir ji hewayê ve destwerdanê dikin. Xebatên herî giran li herema Madrîdê û li navçeya Sierra Osteyê birêve diçin. Li gorî daxuyaniya Yekîneya Parastina Sivîl a İspanyayê, şewat li parêzgeha Avila'yê û nêzî herema Sitî Lode Adredayê jî bi şev û roj dewam dike. Ji ber xeteriyê bi hezaran kes hatine veguhastin û ji welatiyên din jî hat xwestin ku ji malên xwe dernekevin. Pêla germê ne tenê li van her du welatan, lêberê li gelek welatên din jî zêde dibe. Li gorî pisporên avhewayê di rojên pêş te germahî dê bêhtir bibe û welatên wekî Portekîz, Yunanistan, İtalya, Herema Balkanan û Tirkiyê jî bikevin bin xeteriyekê mezin. Yekîtiya Ewropayê ji bo alîkariyê mekanîzmaya parastina sivîl xistiye dewre. Di vê çarçoveyê de balafir, helîkopter û tîmên ji 14 welatên berê xwe dane heremên şewatê. Li gorî daneyên Komîsyona Ewropayê, 106 şewatên daristanan ji ber helwest û şaşiyên mirovan çêdibin. Bûyerên mîna avêtina gemarê, vexistina agirê geştê û xebatên kargehan dibin sedema van kerasetan. Li Pakistanê û Amerîka jî lehî û bagerekî mezin rabû. Li Pakistanê ji ber lehiyê gelek gund hatin valakirin, li eyaleta Wisconsin a Amerîkayê jî bahozê gelek mal wêran kirin. Li bajarê Şahapûra Pakistanê ji ber baranên demsalî yên dijwar lehî rabû. Xaniyên gelek gundiyan dibin avêdaman. Tîmên hawarçûnê bi keştiyên biçûk gundiyan ji herêmê vediguhezînin. Li gorî daxuyaniya berpirsekî hawarçûnê hetan ha zêdetirî 100 kes hatine rizgar kirin. Gundî hewl didin bi pez û kel û pelên xwe ji nava avê derkevin. Welatî dibêjin ku pirsgirêka wan a av, elektrîk û dermanan jî heye. Ji dawiya meha hezîranê ve li Pakistanê ji ber lehiyê zêdetirî 100 kesan jiyana xwe ji dest daye. Rayadar hîşyarî din ku baranên dijwar dê berdewam bikin. Li aliyê din li bajarên Menasha û Aplatone ên eyaleta Wisconsin a Amerîkayê ba û bagereke mezin rabû. Dar
روخیان خانی خرابون و خطن الکتریکی قطبون جبر برماهیین لسر کولانان ری هاتنه گرتن تیمین هاورشون ین لحرمه لیکولینا تثبیت کرنا زراران دوام دکن لباشور روجاوی چاپونیا جی ارتجک بهزا 1.7.1 چه بو بورنن ده انجام ده هجمارا مریان زیده تر بو حیان حال گوری آمارن فرمی 13 کس هاتنه یان جیان خوش دستانه خباتن رزگار کرنه جی و در خستنا خلکی جی بن کاولا جی دوام دک لگرا کیسو کو دکبه باشور روجاوای ژاپونیای ارتجک بهزرودا روجا سشمه پشتی نیورو هرما کوماموتوی بهزا 7.1 هجیا لگوری داخویانی سروک وزیر ژاپونیای سانای تاکایچی حتی نها 13 کسان جیانا خوش دستانه تاکایچی راگهاند کو او دناوا پیشبازیا دمه دنه او همو درفتن جبو رزگار کرن امرو وان بکارتینن زرارên mezin gihîştine gelek cihan. Li navçeya Kasîmayê qata duyem a navenda bazirganiyê rûxiya. Tîmên hawarçûnê di heman demê de lêkolînê li ser teqînekê dikin ku têgotin ji ber gazê çêbûye. Agahiyên giring ji kargeha kaxezan anî pompê pir jî hatin. Birca bilind avê kargehê rûxiya û karker dibin deman. Heta niha laşe 5 karkeran hatine derxistin û lêgerîna li ser kesên win da dewam dike. Hêzên parastinê yên Japonyayê xebatên rizgarkirinê birêve dibin, avê belav dikin û birîndaran digihênin nexweşxaneyan. Li gorî agahiyên nexweşxaneyan, tenê li bajarên ya Sushiro û Kumamotoyê nêzî not birîndar hatine dermankirin. Zirar gihîştiye balafirgeh û rêyên trênan. Balafirgeha Eso Kumamotoyê hat girtin û li stasyona ya Sushiroyê tren ji rê derket. Her wiha kêle hadîrokiya Kumamotoyê jî zirar dît. Li gorî daxuyaniya rayêdaran di santralên nüklerîyên herêmê de ti pirsgirêk an ji metirsî çênebûye. Rêvebirê Ajansa Meteorolojiyê ya Japonyayê Shinji Kiyomoto hişyarî da ku dibe di nav dîsê rojan de ertêjên din jî çêbibin û ji gel xwest ku baldar bin. Ev ertêj di nava 10 salên dawî de ertêja herî mezin a herêmê ye. Di sala 2016 de jî ertêjekê nêzî vê mezinahiyê çêbûbû û 277 kesan jiyana xweş destabû. بله تماشاوان هجام دوام بکن پلانا نویا یکتیا فوتبولی یا جهان فیفا بو دامزراندنا فیرمه که بازرگانی به بشداری هفکارین بیانی راستی برتکین حشک هات. به وی پلانه دخوازن جبو بریو برنا کوپا جهان و مافین وشانه فیرما تایبت هر تشتی بخه بن دست خواه. فیفا راگاند کو او دخوازه به ریا کامپانیا فیفا فوردوارد انترپریس و تevlîkirina fonên fîrmên biyanî zêdetirî 10 milyar dolarî ji bo pêş ve birna lîstikan kom bike. Lê belê derketina navê Joshua Kushner birayê zavayê Trump di nava fonê de û gumanên serokê Fîfayê yên niha Infantino bibe serokê wê kampanyê di sala 2031 de nîqaş kûrtir kirin. Komîserê Yektiya Ewropayê Glenn Mikhalf daxuyaneke tunda û got. Destên xwe ji lîstika me dûr bixin. Futbol ne babeteke bazirganiyê ye. Yektiya Futbolê ya Ewropayê jî got, giyan û birêvebirina futbolê ne sermiyaneke bazirganiyê ye. Tu kes nexwediyê futbolê ye û mafê Fîfayê nîne ku wê bifroşe. Serokwezîrê Brîtanya Andy Burnham jî bertek nîşanda û ev yek anî ziman. Kupa Cîhanê ne berheme. Ew mezintirîn birêveçûna werzîşê ye û milkê kesekî nîne ku bifroşe.
تماشاوان هجا داویا بولتنا ما بون نوشین هبون ما بارا پارو کردن نوا خوشی دمینن دم باش